Menteri Bidikmi ketar kakoi kekhia ke Sarkar Jala ke Dr. M. Amperin Lengdo ke lapan pau ke Sarkar hi kamdani Aiban Ong bantung dek jingtok ket lai luaj lara ki bahayeng jong kelong kemi basya pensakut ternia ke Nashdas Hospital Kimhon ni ke Eik Bladep Banle. Abakran nakilat pathai kubor ke step sandrik cumang arjar fly hadin ke jiwan cungo ik dek kelong kemi ke Bladep syak sei lengkot ternia hani Grims ke Dr. Amperin Lengdo ke ong ba kai phat jingtok ket daketenat halor ke ni jingkeno pensakut ternia ke ladon Bladep sim jing batailut nagi doktor kinos. Kalau ang bakamdan kena kena kecing lek torti halar kata kecing kedia ternia bat ang bakecing dawa ban si bailot ksan kam syong nung rim setia. Di ngachukwa pentip syapi kilat pathai kubor ba kani kecing ja ba dukut ternia akapor baki operate ya kini ki complicated issues ki longkme ki beyo kini ki high risk pregnancy kamdai ke ke bajatang mentah sengumat kembang asung tu nganong director jong kani Grims bat naki director MI naki doktor selajong bakup kini ki jingjang ki juja teng te ke baca kalong ba hadin ba ilong mi ila dep khai kun jong ipoi shaka recovery room ni kong shwa iklung kadon kandit ke problem nadu ko bakha lamar ikemla menring mensimba kadon kata kajing sakut jong kata kacak dia na kajabo kumbo modifikasi medically pediatric ong kumta ki ong de kumwai pat tinrei ita ikme lara shaka recovery room rei hadin kat tukat ni por shem ba sedang banyo bleeding kathe kasnam lamar bakadon ke problem hunta kacaka ba khaya ini longkme i judon hi ki high risk pregnancies ladu ke por ke ba ikapun meningkong ba balai ini dikon besar tinang ta la shemba kata ke bleeding hap menyelam biang i sepok operation theater ke baki doktor apot apokan sedang skilale tiki sedang bansu ya kata ke jing bleed jong kata ke cakak kha ko jong bat lap ba hakawai na kata ke jing su dukot uta ternia bat rung no jelang sepok tiki doktor hane Grims hapo Ganesh Das hadin bakin laksai shu ya kecing don jong tau ternia kim shimle jubor ya kata ke surgery ki khang no ya kata ke wound namar don kam ya kata ke machine ke boong ka imaging machine ke bakan ke Ganesh Das kampat la bandon don kam ban yalam ya ki patient shakawai pat ke hospital bat nang tin Ganesh Das ki kila yalam ya i patient support ni Grims akacaka ka ba idon ya kata ka imaging machine bat na lale ya kata ka imaging machine lalap yung tau ternia om ba udon sejan kelai ne shanu udon bek hai tu jaka khai akato ka area tu itu bat ki doktor hane Grims immediately kila yang i shaka operation theater bat kila le ya kata ka procedure of compensation does not arise because at this point of time prima facie as I observe Minister of the State of Meghalaya there seems to be no negligence, no iota of negligence. So compensation does not